Senapati Bazar Yormale. Yes, finally I have reached Senapati. Good morning, people. Johny here again. Sunday ride naman sa lure again. Solo ride ulit ito kaya kasi Senapati line na ko. Ito Senapati lang busy kawang ito kaya dapat yung kasi ay ko start to area yung bike. Hello, ride चल रहा है, हो रहा है. Nasi di mo Senapati line explore to Rossi. Weather is great. Intak sa lenga si. Okay. Ngasi di some laser ride on taxi ay ngasi di solo ride ni lai si. Ato ka ay ngasi di Senapati gumba. Senapati Bazar bawa market pa yo ngam si. Senapati ima market to do explore to ge ngasi di ko. Koi Singjamay Bazar yore 6:44 chatle ai je puktaruk to thola ke to ne do ngarang nungdang si ai numi chu pamang ngarang je wa ge boko aduna pung muding sai 5:30 da hogot pane do ai je 6 ta tholok bu jeng ngam dra ko aduna ing mahai tar aduna weather je 6:30 da thola ge na tholok pane do ga cold start ke to ring ai dam 6:45 yo re kasi kaide no problem ado I di mug Sunday gi adi Sunday di family time ni na ko I have to be back by around 9:30 aduna 1.5 hours one way thora si ado ga 1.5 hours na maning hala si ado 1.5 hours da Senapati yo break si aina Google the yeng ni map to go Senapati is around 66 kilometer ni hai or 66 kilometers 1.5 hours so I can do it still so yeng ase ko ngom khai dai ngam di ma le halak ko dei tak to thola su ai chat ki la bit tang speed check ka tak chat ke ko yeng ga yo re straight sa ka su seng mai phok pe do straight sa loi si shortcut ni ai long cut ina chat ke kai no ai shortcut se boring long cut ne ba ko nuai je si de na to hongam pat ke se kolai jo yam nuai jo ni tum lambi just mana tum take for lambi just yati pak for itu se double lane kita pe semo ko de si pak for lambi je asi karan ko je asuma gari driver je Manipur am lai ai ngon nei thoi ka ga ai ma le gari lambi thasalak bi je si am tong nei ko Manipur sana biun ai sao do gari gi niom di khang di tang di thoi Manipur is legend thare hey look at that I think I go lie, you're
ꯏꯪꯕꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯪꯉꯤꯍꯦ. ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯌꯧꯗꯣꯔꯦ. ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯆꯠꯇꯕ. ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯕꯖꯥꯔ ꯌꯧꯔꯦ. 8:09 ꯆꯠꯂꯦ. ꯑꯩ 6:44 ꯃꯤꯅꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ around 20 minutes ꯃꯨꯛ ꯆꯪ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ. ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯡ 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯧꯒꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯒꯦ. ꯑꯩ 9:30 ꯐꯥꯎꯇꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯀꯣ. ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯐꯔꯦ. ꯁꯄꯔ ꯃꯩꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ. ꯁꯄꯔ ꯃꯩꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯔꯦ. ꯆꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯣ? ꯏꯪꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ. Hill climb ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯦ. ꯑꯩ 6 gearꯗ around 75 ꯊꯧꯔꯤ. ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤꯅ. ꯂꯐꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯏꯌꯦ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ. Soi lambisini yam fayye. Nungayah soi lambisini fazana.
lane change tawraga pagal lakhut bai thabukse mafam ko dingi tawilo kai no stick to your lane, guys. It's not even funny. वही चर्च का विला है lifestyle हमने स्वाइस नंग पूरा को नंग बुद्धि नुआई वो natural का close होने बुद्धि लाइफ वो तो को city life थी फंग दबन का करी नुआई वो Kangpokpi Bazar I've reached Kangpokpi Bazar आई 1 hour वो Kangpokpi Bazar हो रहे हैं साइज लंबी खंबी पिक्चर ले है चिंग लंबी थोक दी स्पीड करना थोबी करो मैम एवरेज स्पीड है मतलब 50 हो गया मल्ले वीडियो में सब आए हैं Sumakar sini supervisor kan nungai di long travel suspension no iba siguro ba adventure bike di cornering di it's not cornering friendly cornering thobi ate ko legend di ba खत्म थो रही है मैं लेकिन जो उधरे हैं में जो foggy हो चले ऐश visibility उधरे है क्या तो इसका either diversion मीटर यांकई मुक्त कई उदबीने तौर helmet की visor से foggy हो चले थोड़ा दर हम तो अधे मुक्त थोंगम दो इंगन ना को Fuck. So cold. Kringame. Spaldry. Kutsi. Look at that. Hello. Good morning, people. Senapati district delay. As you say, weather is seeing you. Frostbite tawg dore kutse engine thinki da
Ay khutse ingman na engine da pai ne yo. Ngamak tri khutse. engine na sahab je khut helmet se kana jina gloves se mai passion ma da wa moira gan ai bu aduni ma'am, this is the only solution. Engine whether I'm ing ma thawra ga di ngangak kha ma ga smaina engine da payo ingi gram to skadi relief fangi kuch sione weather zero imini Senapati Bazar and I. Yes, finally I have reached Senapati. I feel proud. Hotel ko malay ring si San ano amata later ko tawi. Bake me. Senapati market. Hotel amadil later. Alright, the hotel. Welcome to Senapati, guys. Senapati police station. Ay na may tiyang nasum sa laga na mo yung women market to lay head ubu. Kasi di city or normal eh. So I'll just have some tea here. Sa hotel am lay na sa something ka tangge ingi. Ing madi kayo mo ni. Ay tan ka saga piyo. Tan ka saga piro. Tan ka saga piro opa. Okay. Baral Tea Hotel da chaate hai lore. Halla se amuk I-23 tare. I-23 tare 9:30 pung tara bok ti pung 1.5 hours si chang ma lei do. So by 10 o'clock I should be home. Bye bye Senapati. See you again. Hallage. I-23 tare. Non-stop tong thoda gaje.
Thanks to Manipur government akoigi highway singse nungare thouda hojiko masa yam nale aduga kenoga mountain life ka city life ka su fazana well connected oire aduna tourism da su singi matang se yam chokala ani ko aduna hena seven jani Manipur government da aduga Manipur government da request amtang tawjage mafam area sing same da mafam mayam amus lai ko abdi kitang remote area sing da si well connected amta ohenbiu hajini aduna akogi Manipur gi economy ke doina bok chakna ba well connected ohensi aduna losinjarage video se ngasi ki agi travel or kaitare motor blogging agi road highway review se ko losinjarage matung no mo ya to pa highway sing da mo kai review to jarke ngasi gi wendi bye bye